What is up, everybody? It's a happy Sunday, Piniki Sunday. Ni bong pan Lorulangso bajar paji poni pu. But before that, let me show you something. How can we miss this beautiful view from here? This is stadium field. Okay, halai matipung garden na charla bloda ke perte perte na charla bloda ke. Arning samuti la dak bang do dak arja po. Photo tutuli bang do o. Hot pene dita theng long jai diti hai. Adar jam tha. This is the beautiful view of my sister. How's the view? It's very nice. Nice Yeah. and beautiful. Yeah. Dakla day so don't feel. Mm. This is a view from my side. I hope you guys can see it. Lorulangso bajar park auction nam donji pupini ke. Let me see that anchora pri senang pajalo. Why? Because bari abong hom kilik ni pa. Lasi bo power open ke jogang tung ta power open choi puni oni ni tumanda hang lab lo bini ke hemle an chonang paja hedi hemne lete ne ke tun dam nang li po. I hope you'll help me with it. Yeah, of course. Okay. I'll help you. Okay. Towar ke block check lo Diphu ke la so towar ke hala vishal an hedi bridge ka banai ji puno an ratang te lang yo flyer over banai pumat no an tang te rek lo amases tos la so towar ke chelat un idal non anta. I hope patang serak no nito to war chala long direct lo non lo. So let's go now. Pak op aja lang mi pe. Chat lo chotha ta te sang tha nong ge. Bugalit ala papor ban chonang po. Chora thek thele angwa sala bebe koya de chor sekre chor mu dolo dage chat dolang uska dala apu no lang do ice cream sab talong lab lo dage men thu boma men thu ke men thu thek di men thu hi dalo to ara da man ta so bi ok ta men thu bari bong hom lake mix sabji lo thak ok pe prang pipi ne tun pipi han lo ai tu ja mix sabji ni pi ge la ha ge tun sila le pe go le chori si cholong min tholang pong hema thoi the ja jo ni cholo kla color klang ke dat bo bang ring nang ni min na lo. Okay, whatever. Ni bong lun jir la so ahan hadi chumat hadi. To me pick hema bong hom pinang me son tha jalo chumat ha. Jong se he. La le ka chumat de ki chum me di na ni keng chodom se di. Chumat no. Ki chum me na keng chodom se na. Chumme pick. De keng chodom ong Nile vedetta jo luglak pik pahdi phang ok thek pik pini recipe bang ke peda pe ni pai ni Lorulangso bajar dam ding ko ha bari han di rilap lo bohamar bohan anu rok lo anke bohma the bang ke phak ok pen vek si chi tang ho la so bosi phok nam pidam nang le he la pen ke vai ta hedi kibalo up et se ka bhaji lo peda phe se kitu nam lang ne pai he son lo bari han nitum ke son lo bajar chukuriam ta dali alu bok cholo bok ke sorry nam ni lo amen te na helo dor so bok che che det khangjang lo nam sta nitum ke dali alu changthu inti lai cholo why because hem si ang ton se ke dola bon te abong hom a bhat kerala a hipi a han sirong a han che everything the long lab lo birikta capsicum even capsicum to do jo ang ton ta e pai ke han isla lipik mir isla le son thot lo nitum bang ke kitun pidun nang atum le he so here we are han te song tha nang ke pa open bom chui bang le me pick lo ni sam lo lo nem pick pass dai me chama ni sam lo ni ga me pick lo what about you No, no se mede. Ano le pa dan. la puen lo pidi ka cho pa pa lu hi ke
Cemil lah pecah lah. Okay. Fish in the onion. Nangge. Ni dalam pun lo cuma ulo. Little Red Riding Hood. Sok tak kira saya dia bini. Arning sam tamon cho phang dami pu hem do slet on si. Natong dami ne. Enjoy. Natong dami ne putega dalo ke dam ke dam no. Kawan jojo dei pa. Dam re du na re. Enjoy. Oh no. Kawan jojo ting nang pon na re ya lo le. Titit titit. Video ba yang kang ton lo, pipo sila pening ton ang kok make, kiceng tala do kok mo di diga sige pa juta la pen, veggie pa jalo. Kiceng ge nang la herben cheat yo no na chi do. Chikum Ipo ho. Okay, video ba yang kang ton lo. I hope you like it. I hope so. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video.